highly favored chi thei ding na Mary kyang nak pi takin ki Deihsak hi chi kamal pen Ephesus alian khat aneu guk na Jesus sunga omte Pasian in nak pi takin Deihsak hi chi Mary bangin tu phana nga no muya Pasian Deihsak na hinwa muya Jesus sunga na om lechin Imo kai ve highly favored pen lai siang thowa hi kamal hi mun hi tegel bebe ka kizang hi yo na chepte no pule Lucalian khat som ni le ya ta kizang pen Ephesian khat aneu guk be ka kizang mun dang kizang non lo Pasian in nak pi ta ka Deihsak achi Mary pen thu te zong Jesus nei te zong nak pi ta ka Deihsak chi toy mana Pasian in Deihsak a he pi kwa te Pasian to kilem na tang ding te Jesus sungom te Jesus ana sang te no win kwan in Jesus na nei tau hiale ai ke Jesus lo khem pe u nei